Salam dostlar, бүгін біз Баткен Борбордық мал базарындамыз. Бүгін мал базарда бағаларды елден сұрамжылау қылып, сіздерге айтып береміз. Balası menen, doğazı menen bu parça. Otmo. Qancha aka? 85? Bana. Balası menen, balası menen. Qancha litr sut beradi? 30 litr var. Sütün sağanım yok ama, Caylov'dan geldi de. Qancha yashar ovozi? Urajingiz. Yoshmi? Yakıt işi varken. Ha, birinchi tug'ushmi? Ha, birinci doğmuş. Mana shu sigirlar 146 o'nta berib ediklar. Ha, aksirlar o'ta savdo qilyapti. Hey 75 orada. Bak, buna iki aldı. Öyle. Geri verdim. 75 binden beri veriyor. 176 ming. Son sigir. Tamam. 45 aylık mı? Novas toplu olmuyor. Olmayan coş. Sır. 45 mi? 45. Kişiniz kaç oldu ki? 23'ler. 23'lerim. Kattası 50 bolsa gerek ha? 35. Parada kanacak yani Afgan kavu? Güzel. Güzel vallahi. Desitini katta kana duma. Qancha oldu aka? 20 500. 500. Taqshop turgan. Qachon qancha deyapsiz kan? 45 kan var. Qancha kilo chiqdi? Qancha kilo chiqdi? Sotgan yo'qmi? 131. 131 uzoq turgan aka. Ovoz ekan. Pishiringizlar. Qancha oldu aka? Qancha oldu? 170. 205. Yaxshi. Qanchalar mollarda aka ichkilar? Qancha oldu aka buni? 20. 20. Yaxshigina aka. Qancha otasiz aka qo'yni? Ko'p 18 jardan bo'ldi. 18 yarimdan. 21 kam vardı otobüsümden. Aldınız mı siz? Yo'q, sotamdan. Sotam ne yaptı? Bu becermeyin. Bu bozma. Olan mı becermeyin? Bu. Ulan becermeyin. 550. Dostlar, ушуну мен мал базардын ценаларын, бағаларын көріп өттік. Кейінгі жұмаға чейін сау-саламатта қалыңыздар. Видеоны көріп бергеніңіздер үшін чоң рахмат. Лайктан басып, комментарийға жаза кетіңіздер.